prono te me hoere ma fari me te no te arwhaitu tatu whare re whahura e te ie bo monire, wau no te i awa no eperera tu tatu i apra wapiri, ramai mo popora. Hai me tatu i te e prono te i e prohia te papio ma virus, tiro te i e whaatupura i te mai mari e tata e o te uana tuare te whenua nei, wa whaanhohia te patia no te arei te i e tiro i te hia i te motori e te mahini e te marua, mai te ahurumaho e te ahurumamahau te matheiti. Rei te pēpea me to mai mo ewan no te pukiri ob inha I moe te parau no te tauiwira a te huru te rewa te haura a te miti te puepue ra te mautua e hanua I te ji e imoria I roto atuara I te mauta amutu. I roto I te ewea whai te atua mai tatu I te parau o leia diar e te mahine te ia no te whenua nei e hafo whare te parau no te ori te heti te ara rei te mauhine an ana te are hapi ta tatu ori e te hia ai e o leia o Yahui e te whaariora I te ie upa e tōrua anona. Me tau I whahiti atu nei tui tātātou maupo parau. Whahiti me tātou I te parau no te ie mai parauhia te papilloma virus. Tiro te ie e tupura, e whaatupu atu ai te mai mariri ai tata. I te mataheiti ho I te whenua whrani na e roa hia. Ono taua tini rei ata e rohiara I te ie mai tiro o te tei atu o mai I o tātou nei. Te tumu I e whanhohia I te pāti a rei. I roto I te tātua au te mau wharehapida. Tupu te rira I te mautamari me te ahuruma hau e hari atu I te ahuruma maha o te mataheiti. Piti tau ati ni rei apatia o te whaine nehia mai. Tara mera te moha papura hauru atu merito mai. Ia Jessica Duse. Au hia no te hopi a mataheiti piti tau ati ni e piti ahuruma turura pe a ei muri mai ai tā te patia a rei papilloma virusi wha ohipa hia tu rei te whenua nei. Te tumu ua tere hia te maupu e prou e au no te whanhora I te iemhana uan u te ohipa. I te hepeto mai mahe mua e nei waf a te mātou I te prof au I te tomi te teitei a te mowharira au. E mai te prof ar ihia te prof au e tori mai a mātou I te ho e prof au e te mowharira au tat ai tei no te apapu na te pu ICPF e amu I te iha amau ar a hanere in e tānere no te mautamarua e te mautamahine mai te ahurumaho e te atu I te ahurumamha matahiti. Maha ahuruma e wharera au no te heiti e te maumotu te io I roto I te whanhora no te maumotu ai tei wharera au na te maupurap au ai hap o te reira o hie noa turaia no te huir atira. Miauro na au I paruruhi a tatatomo ui api, pratamahine ui api. Nā mua e oto e te koe tāne? Wala, nā mua e oto e tāne. E turai o e haere patia I arato? E turai o. So tawhiwhi o taramai, e tēnei, o pāri o tēnei, me ai tohi nāro e iu, I arohi arato. Mei te peu te veira te patia a rei no te iem ei au eia mea fouf aroa. Piti tawatini patia a rei te whanhohia toru ahuru mirioni frane te tapura hamau ar a mohia I te hauwhenua e ere rei te mea moniroa ia whaauhia I te moment ei e whaatupuhia mei e te ie maupatia ia iti mei te tiro papilloma virus e iti mei ia te ei mariri eit ata e iti atoa mei ia te pau no te awhataturut a no te maurap aur a. Le vaccin contre le papillomavirus a été créé et utilisé... Ua whaahupahi ana te patia a rei papillomavirus I te whenua, Australia. E ua I te hia te topar a whaahia o te numera o te maumai, mariri eit ata, no te auha, weir atamari e te te atu maumai. Ua I te atua hia te rohia nei te mautamarua I te mariri eit ata, no te arapua, te mero o te tāne. E patia rei te ie e manuia nei, e whauraia I te ata. Contre lequel il y a un vaccin. E mai te peu e tiahia, I te awe no tiunu te ie maupatia e watae I roto I te mawharera au, awe atua te ie whatahia no te mei mariri auha veir atamari. Whanua tātou I roto I te parau no te whaitimera tātou I te nei te parau no te puta u te whanohiara e te mo tātou mai mauro. I te imhanara wale he o tō, te I roto I te whaapira e tātou puta u te e te te pae, te roto I te tia I rā, e ia whano I te puta u te e ha e mere me te peu waura tō tō mai, e ita o tō e whano whahau I te puta in ha te whae, e te tau hiara te whaatere a hau o te whenua, e te puturuta, te whaitira I te mauha a mau ara, tumparau te e, noroto mai a waitiare nauta. I haamauhia mai te puta mai moro, no te wheiaro o hia I te mai teimha.
Mai tap o hia ni e tio e tapura, ha amanahia e te moto te whareturut a. Mai te mateiti piti tō tini ahurumahi tūra, aita te ie tapura I whaapihia. C'est qu'effectivement, on a travaillé en commun accord avec la Uia mau, warawa apipiti mātou I te hupa I te whareturuta no te whaau te teimom ai in e te tau mauri e te tapura. Nā te hau whenua rai whaau te e ngā hoi, mea ti tahuia e tui te mai o mhati hau ta whaito piti in e te tapura, mei te rawehi atu ahia nei te whenua whrani. Io nei, e ti eirua hia, ia ino e ia whiwhiroa te harer atoto, aurora te teia tu momero, no te whawhano ai te tātam ai I te ieputa ute. Ce qui n'est pas le cas. Toru ahuru maum ei te tap o hian e te I tapura, ia tātuhu ahiara, te vai atu ara te te maum ai tupuna e te maum ai roro. No te whariturut ai tātu e tumu I whaorehia tā o tō putam ai moro. C'est qu'à partir du moment où le carnet n'est pas prolongé... Mei te mea ai te putam ai moro I whaaruahia tōna ura, te ora maira te tātam ai tranoa e topa mai hoa ia te whahoi a te whariturut mai te hanering e te hanere, in e te whaito hitu ahuru in e te hanere. No rira, ia whaan o otoi te putam ai moro, e ere no te whai te noa e mai moro to oto, e putara no te ap e te moha amau ar a te tātam ai, e iauran e iritihia mai te ieputa. Retirer, tout simplement. Te maumateiti atoa mha ahuruma piti miria frane te hamau ar anot wheam ai moro, te whiwhir hei no te oe pau te wheam ai, te moni no te ofau I te mora au, te ite atoa ra te moto te ie whiwhi. C'est vrai que la CPS... Wapara mai te whareturut ai a mātou mai te peu, e whiwhi moni to te tātam ai, te veira te oe awata to tiare te whareturut ano te taturut ai a rātou. Tā mātou hin aro, ia whan o te tātam ai to e tāre tanu te whaohie tāna mohi opu a, e te taurapa aura. Te papu, e iha te putama I moro ia whaarirohia e rawe anoa no te whaan oi te mora au tamuni ore, aore ia I te teime hin arohia, ia riro ra e whaur a papu no te mai, I rotopu I te tata, te taute e te whariturut a. E te propotona tātou I te pano te ture ua hapaput e uhature o Solen Belawar, e te ie pepene, e iriti te tiripuna no pap e te to e titirosora, in e te parau o Christian Wangsong, o ia te hunu a te prektini mo te Broderson, e aura e te whahapa hiara o ia, I roto te tei ohipa no te tawirit a moni. Harpe tātou I te pā no te arutei mariwai te I mahana arhei te man ono, me re to mait mo e wan ai uhipare I roto I te ie pūkiri au I moria, in hai mua I te parau no te tawiwir a te huru o te rewa, e te ahur a te miti, rei te mautua o te poepoe te ura ua uohia, e hara noa I te tine e I moria, I roto atu ara e te mauta amutu, tumparo te I hapohia mai, e mere te ato. I te emhana, te haere poe noa tura te mautua I roto I to tātou mou tei roto. I te pēt o Aotearoa Tahiti, war ef ahau te whaito vea I ua uoroahia I ta tātou mautua. No te mar ar au te anuvera I roto I te moana, te atu ar au te tino te toa te ie te urupupu nei. Dans les tissus du corail, en fait, c'est un animal, il va abriter des micro. Te vera te ie animara in ei te toa pihia zoozontel e rimu hua te ie nana I whaunanga nei te toa ta e noa tū te reira norto mai iana te ito te toa no te urupupu o te toa I mua I te a o te moana aita te ie mo animara e au te reira aita whahau ratou e rawe mai teita ratou hipa no te toa e haaru e hia ratou e te toa no te reira aita whahau te u o te toa e pau atona ito. Cette usine à énergie finalement pour le corail. Mai te peu aita e ito to te toa e poe o ia iawainua te anuvera inia. I moorea te wea toa ra te te whiwhi no te mautoa o ia hui te taramea. Tā te mohi moana ia o te kriab I tap o mai. Waha e whaho mai te mautaramea I te whenua no ei meo. Aita I te meno te mautoa no te uraura mai I mua I te enemi. Hau te matehiti piti toa tini ahuru mai wa ua amata te toa I te unauna ahau mai ua roa ai amatu I te reira. Wara e roa I te pē ahuruin e te hanere toa te iora mai. Te rara I te matehiti piti toa tini ahuru mai wa e te taramea. Roto I te area piti toa tini piti ahuru mamha. Ua topa roa I te pē in e te hanere toa te ora nei. Te rā te mautei o hopia I tapia hia mei I te ap no mati I meri e nei. Ahuru me te rā te atea hau te topar a o te toa I rā pē atu. E nenhe te mautua ua e here roa I rāpea o te teiroto o moorea. Mai te pū e vei tā mūnua te vea o te rewa, aita te mautua e uraura mai I te prau a te mauihi moana o te kriob. Te wheruri nei rātou I teo e rāwe ano te aroa te ora o te toa, ma te haapata I te mautua paututua e.
Ce principe finalement de croiser. Ua man o mato e haapata te toa ua e te toa meit i ariro mai ho e huru toa paututu mai te rawehiana I roto I te whaapo I nga muatu. Te ineira mea whiwhiroa no te ho e opuar a hururhei no te ohipa whaeire te mautoa. E titohia e haamo I te ho e whaapo papu ia pāri roa te iemo ama. Rau maurawe ohipa e titohia e mea muni atoa. Ia au te mo eivan a te manuia nei te ia opuar a I mua I te ahura au te mautoa. I te pētua mo tui whakarawa wahi mātauhia no tōna whahiahia o tōna roto I te emhana waha amatai te uo. Te rei e te puai no atura te reira. I te pēr no te tuaro I muri te hewa tuaro no te tuera apopo, te I mei te hewa tuaro no te paida apopo no te ahurumai war at mateti, ahuruma mahapopo tāne e wehine noni amat e tote mamutu, e whaau atu I roto te whare tuaro no jite I whataua, ai tātui whai titau hiare te mopopo I hoi, I au ratou I roto te mopopo ai tono teiti, me te hapapuhia mai e aromateri I te hau. Huahine piriaro ea te whaau atu I te pupuno bora bora, e roto I tana mo perera, Wai te hia te tae au teo ki au te mopoti no huahine. Je parle déjà pour les filles. Apparemment, ils ont eu un meilleur jeu que Bora. E I roto I te ia tatau a, mai te mo mateti atoa, e tapaparhei mai te mo wheti I ora tamau nei teti atu nei, no te turu atu I te mo wheti, e hauti atu. Te reira hoa, te tāpo e nohone une teti nei, te tāpapa me te mhana. Nā te eho e hauti rā e whai te me pēu. E tano e whainene whahaua. I te tai atu pai te taua no whataua, te whainene nei te pupun metuar I no rurutu, wariro te e wharire a, e rau ea no te whawhaitor a te o te whehauti, no te mamotu mai. Te ino te rawe o mātou e me te rewa mai te ino taiti nei, no te tito e tō taiti, no te nānāt ora tō mātou ai tō e tiaro mātou te waira te mamotu. E inha, ai tātu titau a o te ia mo maona no rurutu mai, haru te tiar a. Toru a ai rātou I te whainene tāmau noar ai o rātou, e te ia mhana, wainene hoperoa. Re matāmo. Titau tā re matāmo. Met po e tapai. Ti tia tua rā te parau. Re matāmo. E ti te mau oito ai nini mo tia rātou. E mua I te pupu no rurutu, te pupu ia no tenua e nāna. I rei rātua, ai tā rātou I harano mai e rātere, e hare mai rā, e aru, ua tapapātea mai, te whea turu. Mei ua po mai te eme nei te nipore, o te tuako ia te tau pupu nā motu. Tenei tuako nei tenei pupu ia a katoa ua me rurutu. E taiparaka mai nei, mea meitai. Tōru mhana te maoro te matatau a no te motiti ar a. A mhana pai muri nei, e tupu ai te muhoki a hope aroa, te mahana atoa e te ei, o vai te aito, no te iamataiti. E rewa tātou tēnei te whenua whrani no te whaiti mei te parau leia diar. Tamahene te no te whenua nei, te whaoti e operetona I te pā, no te ori te heti, te mauhe nei hia aira, e hapi I tā tātou pēu, e tō tātou hiru atumu I hoi te ori te heti, e te wha leia, o I hoi te whariror aia, te mo hapi da, e tōrua ohipa nona. Tara mei te mo hapa apureni e te hohua, a te pupu ohipa I te whenua whrani. Piti tawatini ahuruma au tō le ia harur a mai te ar awhine ori roa ei roto I te tataura hewa I pari no te mota mahine ahuruma piti ahuruma mhama teiti I te imhana piti ahurua na manteiti e te haaman ora o ia I te omuar a I roto I te parau no te ori teiti. Cette photo, ça montre vraiment que le ori teiti était pas... Nā te ie noa hoho ai whaai te mai te parau no te ori teiti e mea fau whaai roto I tō mātōrar a. Te veira tō upapapa piti tō arata I pupu ori in orea, tō umamaru au e I te reitin ur au tāna momu tuai rutoi te ori, no atu e aita o e whaanhoi te imhana ho e, trarawea no te whahanhana iana. Enfin, pour moi, c'est une façon de lui rendre hommage. I te whareapir atua teinu arue tō le ia hamatar ai te ori, e mai taua teimera ai tei whaia, rawe hei teime o iei tarur a mai te moti ar a mai te tei. Maoti tōna I toito e tōna hia ai e heri mua I manu iai o iei. Dans notre famille, on a un mot d'ordre, c'est toujours gagner, c'est toujours réussir. I roto I tō uwheti, ai tātu tāmato te aturir a, iau po te ai a manuia, nā te ramo parau e horo af aho te puwe e te aturir ai roto iau, no te aro e no te haere I mua. Et qu'on a toujours envie de se surpasser et que
On a toujours envie d'être meilleur. Mea fofa te turu at opu feit ino te pep ai leia, mai tona metua tāne te oref aru e iana. Papa, avant tout, puisque c'est, entre guillemets, c'est mon rôle premier. E mo wau nā muarua I to uti ar a papa, I muri mai trai aur ai roto pu iau e tau tamahine, I te momhana atua e ai tau I maua I te poroi, ini ai te taua putu poroi, ini ai hoa I te mota poroi pa e whaini ne hiara e ana. Pour une prestation de danse. Tanu atu I te rira te opere atu arau leia I tona I te tai atu mauhene, e hin aru atu are hapi I te ori teiti. Ensuite, on va venir faire un tilleul. Jambe droite devant, tilleul. O pere vau I tō u I te teimo whanhor a api, e I te vau I te teime waru hiurua rato, ai tarai rawe ano te mea I ahin aro oe hapi I te ori teiti, trai hoa tona whanhor a. Tā utuha a, te horo ar aia chapu I rapapu e te mo mea atoa, e veira I roto I te ori teiti. I te imhana te hi aine o leia e whariro te ori teiti e ohipa tumu nana tarara titau hia o ia hoi mai te whenua nei no te titaua I te tai atu mau I te hau atu hou o ia a hamawai I tāna wharehapi ori. Te te paruna tātou wata meu DJ Martin Solveig e te tata himenera o Biga Rangs I te whenua nei, par I hia rāua e te hetia re te rira, in e te taua taur a nof a ina ponei, watare mei rāua no te uruar hei o te upa o ia hoi te Thiki Fest, e tupu te rira am hanam ai muri nei, e te mahora no veid e, te man au Biga tātou whaaro mai huri hia mai e samteina ore. J'étais super agréablement surpris. Oa roa I te taime I tau te tomi te iau no te haere mei hime nei teiti nei. Te hamaruru nei au te whea I awha mei te mau pro awha I tuitu. Oa roa I te haere mei hime nei no rātou. Je suis super content d'être là. J'ai prévu un show. E hime nei au te mau hime nei teito, te mau hime nei api, e te vei atu ara te teimo ohipa ta e ta u e whaine nei. 2-3 petites surprises, voilà. E no te whaopero e te iwi ana tātou te ia parau pea pea ua whaaru e me o tawita tau o tā, tā matauhia te ie papa e ia I roto ia I te mau awhatarhatio, rawe heiwa hei o tāna I ohipa, ua whaaru e me o iei nanhene tapati roto I te hitu ahurura o tōna mateiti, ua tupu te tei oru apure a matamuaro I Napone, I te whare pure no te whaaru portitani e te rere I mahine, tupua te tei oru apure a, I te iepo, I te area no te hore hitu, I te whare pure a portitani no mahina anan hei I te hora toru I te tar amhana a tōna tino e huna hi ai no rira a tō te opu wheti whari mei e te tapa o tamahanana I te rira mai retua tui te mau papa ewi e te mau whaatere no tātātou aftateata a Tino TV. I roto noa mate me ti te aru whrani hapa ohia mai ate nā milkam ia vainua o tōu I roto I te hau te aru me te pēu te tama ara tama ametei parere a tātou hanan hei e pō te aru hai arhei, pārhei.